Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na banta. Ka Voice of the People Party VPP kala kren shai ba kaseng dalai kan om yetre lang bat ki wei ki seng san berthai ke jala namar kinong rim jongka ki apher bak labak aki ka jingkali ban yetre lang kabom la long ladai yetre lang nginom thawi ya kaseng VPP ong nong aikitin jong kaseng VPP u Dr. Batskem Marbo ulong ba kumba kalong menta kipat ba Kim Don Lat Shu Shano Kin Pai Henry ke VPP ka ai kalat ya kipat ba namar barok kiseng kilong kumju haba pai hagikam san perthai jongki ka kam san perthai jongki kapan mentoy ya ki kato kan ni bat ki ba yajan bat ki Henry om yau pai ba kat ba ka jongi kadai keseng san perthai ka barung syakitan rai bat kumta ngimla ban ye trelang ladang ye trelang ngin omla ban iPad da kawai kalat cha upai ba ulong haba kedeu ba kanong rim jong keseng kam dai tang ban ye kun election u Dr. Batskem Marbo ulong ba keseng katemu ban wan ra jingkala kat ba ki wai pat kiseng ki ye kun tang ban yo bor ka san perthai jongi ka kamper na ki wai pat kadai keseng san perthai ka bakwan ra jingkala hangi job nerem kamper ban penbor tailang bat kiwai ngimla namar ngimla ban yepin ya kinong rim ulong halor ke election MDC ulong ba kaseng kampat simrai ai halor katai ke benta bat kajing kemi bnia ya kitogi beban tiket ban yakun na kaseng VPP kadang ya syakman haba phaipat syaki election MP u Dr. Batskem Marbo ulong ba kajing alap kaya rengkat bat kajing pensyai pat ba kumban cukdeu hang ni ka VPP kala penbena yau kertong u Dr. Ricky AJ Sengkon kumu kertong keseng uban ya aireng syaki election banwan syaka Lok Sabha laban kedeu hang ni UMLA ke UDP nama karwan ba Renikton Longdok Thongkar dangshen habakali la ke UDP kan kon ban ye trelang na em ya ke VPP kumbai trelang bat keseng HSPDP ulepen pau ba kajing sngukmen baladai trelang bat keseng VPP u kartong bala penyang lang unyo ya kajing job Henry u sngew thu ba kala ya keseng VPP bakan ya trelang namar kala de penbena yau kartong jongka